Salut les amis de Molé, on est surtout balanda de Mariala canadienne, autrement dit moment social. Motivation na biso ya lelo bandi mayanga ni na biso balobi mikolo yo diable linga sala net karaya opesa conseil. Hein? Na kati ya mokili bato nzambe pesa ba angelos ba vandi ba veut dire na kati ya paradis onde makambo groupe WhatsApp ezala moko en fait ezala mi balete. Paradis onde makambo babi le boss Ricardo la kiss motema hein de Mariala canadienne autrement dit maman sociale na bien le pharaonique base et pendant des bases dans les boki ampoké mutafungola le paradis en général King Oscar Kaembe Benjamin Chimanga la mignonne Ode Otis Oscar Corsi Mangaribi sans plus tarder to banda maman si j'aime ce quand des alara babi na ninga motivation. Moi la salle net moi qu'on soit réquille maintenant on comprend qu'il va te béler boire pendant t'es bien tu vas pendant sango bien tu mode Mali mode Canada toujours donc étant que M2 Mariala canadienne le lorsqu'on est qu'on parle là par rapport et par rapport babi diable la bon moi comment on appelle ça conseil ma casse le King Fleuridor na ninga ba London City diable la bon moi ni hey ngat M2 Mariala canadienne babi veut dire diable la bon moi ni hein à comment on a net on appelle ça conseil nae ma conseil est-ce que vous kangaye moko singana kingo jarke ba bien vrai bébé ba ibaki na misala bébé ba ibaki na misala na ba ba mbuma na yo ya ki bébé ba jeune fille belé lelo na 21e siècle ba comprendre ba place na ba na société te ba comprendre place il faut bazalate na kati ya société ba te belé ba comprendre na yo te donc au vivant na kati ya communauté ba place ni ba classe yo te ba classe na ra ya ba bébé tu vas classer on a rien ba bébé au ma distraction dans la communauté tu vas classer dans la bébé limbele tu vas classer na bébé au ba eba belé tu vas classer na bébé ni tozo yeba te ma chère position nous ezala ndingi na kati communauté po ni ka yo so bimi fo ba lobela mam non po ni ba tonga ko kaka ndinga motivation po ni ba loba ka makam no pesa la kana ndinga mabe hein ba de ko nga ndinga motivation ba bima ndinga na pa mbati oza sko M de Mariala canadienne motive mais ninga na pa mbata po ni yo ba loba ka mabe no po ni yo ba do yo ba indexa ka kaka ali jabir ninga ba sidaf hein ba bi pasta drinks ninga ba fruits M de Mariala canadienne na osakola po ni yo ba loba ka mam na o chanter Aisha Moussa ma tante po ni yo ba tonga ko kana kati ya communauté po faux bébé Odile na kati ya paradis hein la mignonne Nadine Louise na mona bino ba lobi Mishka ninga paradis yo abeta kama sona ninga mabe yo batonga ka okaka baloba kama mno ninga mabe po yo le ki basi nyoso tuna ozala ba bébé non baloba makamno po se comporter bien tant ki mo senzi na 21e siècle yo no ici là autant do yo tilo na 21e siècle o comprendre ngote nenet hein to loba ti babi tonton Anthony ye venait abenga ke tonton Anthony Mapumbuski en l'air M de Mariala canadienne a tiki yo ma crasse net na film babi ton pongi na direct ba Sud d'Afrique tout est maintenant sujet yo batonga ka na communauté baloba ka mamno mabe aussi longtemps conduite nous a bien ti yo moko tambola mabe o se comporta ki toti o loba ka mamo baninga ninga mabe o côté la bajo baninga na ba PV o beta masola baninga na osaba tu na yo problème na yo ezala nini zala giga zala bébé hein so ça pour pas respecter ou me respecter yo côté la bajo na po beta masolo oza concerné yo te mais concernant ba et so pareil point comme ma casse net na film donc bato na ti ba tellement na kati ya communauté ba beta masolo non par rapport à marambo yo salaka parce que ce bato ba la qui sont musapi trop lu comme hier c'est quoi les problèmes avec toi bato ba lobaka makamuna so ba rekil mitala misala giga misala bébé le problème ni zo comme na bato ba lobaka mamna nga msuma bato ba lobeza eza pour na bien na yo eza pour me mona nzela malamu poni to nga kotonda otona nga basolo na biso ti bande ona nga basi nga motivation to tonda ya biso ti pwana do yondo ozana so omoni penza ke o ezaki ya beni o eza ya beni ne yo zotala eza ba chérie belendi bazala kana bazaka satisfaite na babani ba guna bango te do yo ti londo ozaka na ba guna o te ba couleur na o te do ti lelo e ba no ba joni yo lingaka te o ba mibali ni fu bana bango te o ba place ni yo ko mabolingo na o te to place ni yo ko ba no te yo mesana lo baba oui ebele se ba ninga bazu batana bango bazu tana bango penza ba vandi tant que ba bébé ba bike non des abona na sel choix na ngana bina na kumbana na jo o pour les restants de ma vie ou de mes jours sur terre
babino bana bovanda kaka na bodo nebite ozaba de moi suivi to ozaba observatrice ya ba vie ya baninga na bino basi na ninga mabete na zo indexer mutu te na sola na mutu te parce que babi MD Maria canadien qui va vitesse mo boy et a conseil gratos ne to vanda entre ba chérie de ba conseil mo pesa yo fele to li apete zala na ba secret en fait zala na maman bo ofo bomba pona yo mo parce que l'autre comme comprendre que baninga belé balimi na bango biso te pi ba milingi te baninga belé bazana bambara de choix ba vie na bango du fait que tinda bango ba terrain mo bo zala glissante genre que kolinga ko fourrer ba zolo na bango na ba vie ya baninga na bango po ani basala bon parce que bazala assir na bango te étant que bébé zela ba ya ba ko matina boso makolo na ba fungola on poké et puis bolia liboké yo musanga okote la bajora na ba PV ozala na respecter ozala na crédibilité te puis tant okendo beta liso na te to boyi te za na basi mususu balinga na ba mibali bango moko muta peki so ke sala mamna ote za na makambo ya kali po maneke tant esko kenda kuna olinga netika ke bo mamokili yo nde bebe okay yo mondo omizangisa ba giga na ba miga za yoko upo nous assure na ote si lo za la kana aja mukanda na o tant ya okitsa age no po mukanda c'est normal tout ba sala bon na poto mais on a eu kitse makono na si beta mingi masolo na yo so wanga na passé na yo ba ya nga lo sako so ko wanga ba passé na mingi za po passé na zala ma be moko net na film ton pongi nga motivation ba vérité obomba lelo lobi ko rattraper za